Ime otpada je ti ga izvadi i plati. Drugovi, evo vidim da mi je onaj popularan video sa otpada ima dosta pregleda, pa rekao hajde opet odem na otpad da snimim još jedan video za vas, a sad idemo u jedan drugi otpad koji je drugi po redu po veličinu ovdje u gradu Phoenixu. $2 naplaćuju ulaz. What, you ready to put them back in there? Huh? Yeah. Man, you can pull all these by yourself? Yeah. This is the lightest train I've taken. Yeah, one is heavy. I can't imagine 7. Yeah, I've done like 11 total. Hi. Hey, hi. How's it going? Good. How are you? Great. So what? $2? Yeah, always. All right. And do you know where you're going? Yeah. Yeah. Okay. $2. And can I have you press that green button for me? Yes. And you're all set. Thank Alrighty. you. Have a good one. You're cute, by the way. Evo, ima motocikla, ovi, gdje možeš skinuti dijelove. A ovdje počinju ovi već, vidiš ovi, na takozvani pick-up trucks. To su malo teža vozila. Vidiš ova američka. Vidiš tu počinje Chevy, Dodge, Ford. Još neko izvuku mjenjač za ovo. A vidite ovdje su ti bageri i buldožeri gdje rastavljaju ta vozila, omogućavaju da se stavi vamo na otpad. Vade benzin iz rezervara, skidaju točkove i onda ovim viljuškarom im postavljaju vamo na otpad. Tu je ovaj aerodrom blizu. Uvijek nadleću avioni. Golf Kids. Ja, vidim kakav motor ima. U 87. Ovdje se zove Volkswagen kabriolet. Stvar Golf Kids kabriolet, prava i. I 39 2003.
ovaj kako sjeban. Udaren skroz. Zapucao se neko. Evo ovi su dobri Mercedes, ovi iz 80-ih godina. Ovo je čak dizel. Tu je Bosch pumpa. Ovi su ono baš napravljeni da traju dugo. A već kasnije, već 90-ih počinje ono da stavljaju onu elektroniku koja se kvari često. Ovo je 84. 300D, jel? Nema, ne piše, jel? I baš smrdi na dizel. Ono, pošto je dizelaš čitav auto, ono, sve upije onu smrad od dizela. Od dizel goriva, ova plastika, ova sintetika. Eto, kome treba motor? M52. Stvar ide ovo prvo. Tako ide. A ovo ili je Audi ili je Volkswagen Turbo. Što mi je turbina. Neko izvidi ovaj motor od 4 cilindra. Da vidimo koje je ovo vozilo. Audi A4 2007. I Audi, svi Audi ovdje u Americi su isto smeće. A zašto? Zato što se često kvari, puno ovih elektronskih problema imaju i onda ne isplati se to narodu praviti i onda odmah otpad. Gube vrijednost. Nekome je trebao ovaj dio, vidiš. Ova četvrtina zadnja i došao i sikao sebi. A vidiš sa ovim ovdje vade motor. To sam pokazivao u onom prijašnjem videu. Vidiš kako ovaj BMW ima očuvana sjedišta, kome trebaju sjedišta. Dobro su. Isto sam našao jednom auto, ovaj neke žvake. Još uvijek je on me celofan, tako da ću sad da otvorim da pojedem koju. Dobro, dobre su. '99. S klasa. 320 S.
udaren. Evo još jednog dokaza da su ovi luksuzni Mercedes smeće ovdje u Americi. Jednostavno se pokvare i preskupo je održavati i odmah otpade. I ovaj, na primjer, vidjet ćemo koja je ovo klasa. Viš da mi je ovaj šasija odlična. Nije loša ni ovdje unutra. 92. SE. Jednostavno je to preskupo održavati. Uđu se kvarti i odmah otpad za $300-400 prodaju otpad. Eto. Smart vozilo. Vide? To su ove kante. Šestak. Kod svih Mercedesa iz 90-ih instalacija im od motora se raspadne i pođe da ima puno problema i odmah otpada. Evo ovaj iz 97. I to ko fol pokušavaju napraviti, ništa od toga, potroše i vrijeme i novac i zato su ovdje ovi Mercedes iz 90-ih nisu se dobro pokazali. Ono dok je novo bilo, dobro je bilo, dok je malo ostarlo. Kao da je Mercedes to pravio da ne može da fukara vozi. Nego onaj dok plaća to vozilo banci, da ono traje, dok ga otplati nakon 5-6 godina, on se pođe kvarti, ne isplati se održavati, onda neka fukara ufati to, za jeftino ga kupi. I 36-ice, brale! 36. Ste vidio to? 36. 328i. Manualni mjenjač. Ima dosta dijelova, vidiš, skoro niko ništa nije skidao. A u mene sve ispravno, ne treba mi ništa više. E34 jaro. 548 cilindara. Nema zajbancije. U odličnom stanju izgleda. A na otpadu si našao. Nije jebinje. I kožni sicovi su mu dobri. B8. Neko je tu nešto skidao. E34, 8 cilindara, ja, nema zebancije. Ovdje su Fordovi. Ovi Crown Victoria, ovi ogromni osmaci. Ima to. Američka vozila su baš smeće. Ovi američka vozila su baš ono bez veze. Meni. Išao je negdje udario. Šta je ovo Mustang? 6 cilindara. – 2003. Mustang. 6 cilindara smeće, odlično.
ima još jedan. Ovaj kabriolet. 2001. Oni osmaci su dobri. A ovih 6 cilindara to je smeće. Koliko sam ja čuo, nisam neki ljubitelj Fordova. E39 osmak. Slupan. Prvo. Ili ovo Jetta? Starija ona. Sa K-Jetronic. K-Jetronic sistem smeće. Dok traje, traje. Kad pođe ono probleme, odmah zaboravi da napraviš. 85. Ovo su onako lica gdje ti staviš motor i mjenjači, ideš tamo da platiš. Staviš na to i tjeraj. Ovo je E90. E90. Već su na otpadu, počeli su dostizati. I njih ista mana jebe. 2008. Pođu se kvarti i ne isplati se praviti otpad. Mada nisu toliko stari. 328. I oni su teški, glomazni, smeće od automobila. Isto koji onaj F30. Pa za ovaj Lexus od Banderu ga skresao frajer, vidi. D108 Lexus LS300. Z3. Četiri cilindra. Tamo rastavljaju ta vozila, preberemo iz otpada i stavljaju ovdje, vidiš ove od feluga čelični napravili ovdje i na njih stavljaju. Što ovdje neko pokušao da vadi motor pa odustao. Vidiš, tu sam sada, ovako sam bio ovdje. Tu je izlaz, tu se plati, pošto ja nisam ništa kupio, idem dalje. Eto drugovi drugarci, to je bilo sve za sada sa otpada. Nadam se da vam se svidio video. Nemojte zaboraviti da lajkujete. Pa se vidimo u sljedećem.